زخمی جگر میں گموت ژھارے دوا کپری زخمی جگر میں گموت ژھارے دوا بس اک نظر نہ کرتا سلیم داج سری بس اک نظر نہ کرتا سلیم قسم ستم کری کری مجروح گموت بسوئی مجروح گموت بسوئی مرہم میں پان کری سے شیطان تاج داری نبی مرہم پان کرزیم شیطان تاج داری مجھے چوساد برٹمو گٹ مزل میں گاش دکھنا تھپین لگیب آگو تھپین لگیب آگو کئی زمان میں پان یاری تھپین لگیب آگو کئی زمان میں پان لچ بز سلام پری پای راتس بحث میں آگو راتس بحث میں آگو مگر بس اک جواب دکھنا بس اک جواب دکھنا سلیم بے قراری بس اک جواب دکھنا سلیم بے زخمی جگر میں گموت ژھارے کبری زخمی جگر میں ژھارے پروردگار عالمین مگان چیز دل در گرداج الشفا اے کریم خدایا اصحاب اسلام و بہار تو میانو عزیزو محمد عیس کی لوگ یمن ہز مثال چیت تھے کوئی نار زولو مگر باچن تو گاش پان رود ایم گاش نش محروم بروٹ کنی بیان مومنن متعلق گئی انشاءاللہ مومنن کم انعام کے عطا ذات پاک کے حضرت اللہ جل شانہ پروردگار کا سان انداز شفا یا اللہ کر یہ سوینات خیری قبول
یا اللہ کر نمن لول والن ہم پڑھن قبول خدایا نمن لول والن ہم بہن کر قبول یا اللہ مسلمانن کر حفاظت یا اللہ یا جماعتس کر حفاظت یا اللہ یہ چھی واریہ تیم دید لد خدایا تیمن دادن کر شفا خدایا تیمن دید لدن کر دادن مینس باب سروس کر شفا یا بابس کر شفا خدایا یم سری چھ بیماری من کر شفا خدایا خاص کر چھ دلن ہند بیمار میانی رب سے دل کر منور عزم نوری ایمان سے خدایا محبت نبی سے یہ چمیون اخ عزیز امتن مرگی بٹ تنویر سے دبا میش گیری بیس حساب اس اندر میانی خدایا مگان چی امس کے زنی اولاد